ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Uai usamlang pulih apok skul JNV Mauplang East Ka Sales District. Ula klat no nakadaw jong kaji syabat ha kapor elektrik. Bat kani kalaja ha kapor pakini ki para khna kita ngekre asum. Kani kajingja kalaja kapor janmir apu praterik u naitung arajar opsaw bat la syusuba bakala bandai ha kapor kumba saw baje a. Ya uni usamla pulih ula klat no latip kerteng kum samla Nathaniel Wan Banshan Sotun kat news nem kerta bat badang syong ha ke kelas 11. Uday ukun jong Kumar Mizar bat jong kakong pida perlen Sotun kipa syong basa halaban kat kum gijing thu ki kimek pa la ong ba kila yo ikni khubor kadai dien bagi bor penya jong ka hostel kila pente pshaki shu pa jong Nathaniel lo ong ba dien ba kila yo jing te phalor ni jingja wat kila let chak hostel bat onda la yu i ya jing long jing man kimla setia man ngai ba kadai ok syabat boarding namar ba kila don kidak mong ha ki benta jong ka kti ka dor khmat krong bat kum ju ru naki kijat ha ka bai dei ba kini jingja ka bati CCTV kalaya keren ru ling ba ka phone bat ka principal jong kani ka school Henry kam simla ai kanu jing kan tho dak ba ban rap bay menta ki pulit kilawan ban to ket bat kam la ban ai kanu jing kan tho kat kum ka jing ayu te ki phone ngi menen janmian na po hostel ki ong ba wano klok hostel ba ukun ju pila sitam laras po si Mauplang tengi milang ni kat bangin dali satai ru ilok ngai la phone surok ru umbiat hu isu ang bay you come fast dala po satai pat ngadi kendo ka principal ko ang ngaba syabat lat ang bam syu te gidan ki kena argut ki witness ru parlok jung ang bay sumlang na kelina kiru makiru ki ang ba syabat lat ki ang kilale kat bala banjarab yu henry ka klan plat ka berlat ti kimla sukin banjarab te kat kum ka jingi jungi hayeng pat te long ka khti jung ur kamong ka dur kamong kadun suspek ikram tip syuk kata dengan batai ngam ngam beri dengan belum lahi mo kamet te sumang tinggi nakul jung kani ka jingam selang kamong seni kamong nanti ya kejap dam jing mong ki at kan ka ngap silang ga at kumang tolong kat kum ka jing pe jingi tolong mi hun kin kum to ban suang bangin su up bai ban ang tang kata ka elektrik tingim lang ngit telong ni kwa man tip ki jing sisa kangen sokoi ru ngi ki bahayang ru ngim hun em ngata ngadi kimisan jong u tamang ngim hun te ngi pe ka jing long jong u condition ju na ngim hun ra na marka la long kum no tengi kerta kan no puli kasi oi kerteng Nathaniel Wan Banshan Sotun usong kelas 11 udang su dap khatnyos nam mentau benar hidang sudah dap khatnyos nam selalu kata long kampen chai bati ngi hapor befun ru ki kami thu kin bala jam tamta kisu phawan be ngi stai phawan te ki hablet kilet tang kine em tang ini bat ilok jing ne bat para jonga tengir ngim dan jing tip onda kila poi kine sthi ki phone yang ang ba kong ba una thanom dan shu tengi long yang shock em ni shock ro khna badang badang khlan badang kum tu ngim shock em khna ba saj ba khlan sulong kum tu tengim la ban mundur te warden uang na bala amantala sibnai tam kala don kanika short circuit te tambah ka principal kam ni ikin tolong bajan oi kun ngakum tu patte nang ni skmat te banja ki kun kiwi patte perkhan amlang ki badai ki bahalor ki ban pek ki bahalor ki ban pek bahano ki kan ya khna ngila aja mentau kun jong ngim kwa te bagi wei ru kin ngat ha ka tu ka apot ka bagi ngat lang mangi ma kun samlangi benut em udang khat news nem udang puli 11 kat no ki jing ang nuot jing ki bahayang bon puli chakmat udang dei ban he ban san dei la ni kan jano kun ne ta kan jing cha bas musi tam ka jing ha ka yeng jong ma JNV Jawahar Navodaya Vidyalaya apa Mauplang kasuang he was electrocuted tangkat tai ko tolong ikwa ke jing sha kin ban i ka tu ka jaka kin mo akon ko dur ikwa phindaya pej benya mo Dari ba kibor bahalor kin pet benya ya ka badai ka jing sisa ki ban bi bete am dai ban su
ong tangkum ta kal akut no kam long em nama ngim ko abikin jab yang siki wei te kata ka diga wei ba pungsan nama beli bandu yo kam siempre yo kam te ka ba sok ma Terus tugat menen rudang itu inga wang kat ba ngayo sngo ka jing hala. Wang rekat bangan poi nga sholor ki wang kila penhiar kamet jung kun support ya. Umdan kenya ka tuku jaka ba jia kumta ki kila penhiar kamet support. Tunggu pe di ka jing mong tu Kira sini. Kau kira rasa nasi isi ki rabi hayang direct. Iya Pak Gisalet. Bakal tak ni ran kila ada biar kursi. Em macam ni nak. Kira rabi direct ni. Yang ini apa? Haban dah apa? Yang ini dah apa? Ya kata kajing ke met tu belum. Kita ke selang atau mong kini. Kata kajing mong tu kedai kita sedang long sen. Kedang sao kita mong tu. Nang tak kepo kedang jing mong ni hakrung ini kejat ni ya. Long niu itu ya bakal long harap tu long ngim huan di macam orang. Ani kedai kata ngim lah akan accept akan long. Baka di kata elektrik kan long. Lihat sih ngam tip mau kalau di kata ngim tip tang long ngim bukan mengikuti. Kuat bentuk Kuat bentuk Sir, actually a team is coming for investigating the case. So as soon as I'll get a report, I'll call back you and intimate you that exactly what were the findings, because we are not in position right now to tell anything. So police is coming. Since the morning, I received a call that team is coming from Shillong to find out the reason. Okay, Okay, sir. okay. Thank you. Welcome.